Banang penlong ya ka jing pensa jing kenmau ya ki pajba nong wan pekai ya ka jing lekai football ka bala penlong na ka menta ka jing pensa nam sa kerteng yau nong yalam maratba hakikam san hima simana them riboy uba ike maulong balabam kwai hedwar blay kino yalam jong ka Maulas Nai Sports Association kilabu da ka lucky draw ka bala penilekai haman laki jing lekai ya ka ni kelumpung football la penilekai hamadan Maulas Nai Hagni kesengi ke pamanta kata haka art pawai tere kunai wing ar hajar ar pulai la penlong ya ke jing pen khalai nasib ya ke paiba nong wan pekai da ke lucky draw batbu ya ke khusnam da ke skuti ke bathamai Hagni kesengi la yo ya ke tiga khusnam nong jom ha ke lucky draw da we hybrid ubana ke hi ke than bat lese ke ne ke jingsa ajing ken mau ya ke ne ke longyeng ke bala yo ya ke ne ke skuti ha ke jing penlong ya ke jing penilekai football ban pen sa nam ya ke kerteng jong ba ike maulong nong mikmat paiba obala long teng menteri rangba jong gajela umumi khman nak omroi constituency na Ribha district start yang start dengan ngerpa di Paiba Baniwan kan 9 damai sektor Ustaz damai sektor udah lawan kalau kapok kana sep jompa jemu da upa udah pelagi supi so all the best congratulations ya kini Shelter para kapeo Panwandro kan sadan biang berani ikuti makador ke balong kecu bat hausiro sa pagkiw no ang netiwarwan kata kay sipo wajah